Бихила гарбы сардана потонна атын сүгер, потонна чевич ойынскай тропик кыһы болар. Кинни тыннаар ба сколаны кытта сибәстер эте. Төрөбүт тылбытын кенчари чакка иңерер туһуттан 2 тыгынчы 14 сыллааққа очолорго директор Алексей Савин көңүлэһининен сылы эргитчүлелир сардана литературнай краеведческой лагер төрүттемите. Отчоттон баччага жери булагарга республика расмуннуктарыттан элбе хого келен билитин көрүүтүн хаңатар арас сатабыллары бахылыр. Бу жарыктаналлары кинилер литературанын кытта болбакка, бу биги сарыннарбыт олохторун үйрөтеллер, билселлер. Онна ого хастан жогур хайыннагына, талаан арылыннагына бу ого мия улаккан олокко тагыстагына белемнак болар дей санаттан сезоннары хайыскалаан ытабыт. Онна уруккөттүрбө кебейттен, үйәбүдүттен, жокуске кораттан, намтан, оголор келен жаллар ете. Онтон бу кенеке пандемиянан даганы болу, онна ари даганы туох же хаңарды биография бут бу эмие кеңәни хер география бут боллага дип. Манна билеген устаттан баллар, карбалактан баллар, чүрөпчиттан, онна олбаттан 3 сезон тохары оголор келене жарыктаннылар. Лагыр оғылары үйрек программатын куаттар баттар, чөркөй қоскуладығыр үрдүттен оларын үйренелер. Бу быйылғы 4 сезон оғыларын жарыға бола турар. Оғыларға барыта сонун саңа серге саңа доғыттор сергек көрсүхүлер. Бу олықтарығар bir умнулы бат түген болара сарбақтанмат. Мен уруктан билердим болагары. Бага будум акай. Күскө сүлләтим болагары. Аска ханыр коллегам боло. Хасыр изонга. Бу шахмат тагымны турарын ден ыйтакытна Платон Алексеевич Юмскай Тапыров ден жарка хочуталын шахматтырга үйрөппит. Олен жаркактар бара шахматтыр болбуттар. Биһиге лагыр бытыгар 6 төлөһү түлелир. Биһиге быйылгы үйрәт жылыгар 4 сезону лелеттибит. Инники өссө 10 сезону буланнан олоробут. Ол куду биһиге республика арас муннуктардан келен огола сырыттылар, сыняннылар, арас элбекка үйрәнниләр. Биһиге инники үтер өссө оголору кетехебит, күтебит, арас кайыскаларга жарыктырга белеммит. Лагырың арда чөркөй қоскуотары болбакка нехилек терилтелері бары төмөлөн териеллер. Оғылор састаргар сөп түбехер арас жарыктары ыталлар. Прасковья Татаринова, Степан Тастыров, Саңа күн, Татта.